Doon tamarayaw in kalamatyan. Amo na in kasangon sinyaon. Nainang nasigaruan. Pag amo na in bulan maram, na nakainom ako sindo. Nakainom ko sindo, isuy-suy ko kayo makita ng mga kadakatan. Laong na, buto laong na, naabot nyo na laong na inang po na lumaya. Ipagda umayan laong na kayong tawang. Naman dali, nainano ako sinang po na lumaya kong sakali ang mga inanahin ang sabutan ni Winikatan, wala kita niyo na bugto, akal na siya, pagod na to, hanapin na to, sallallahu alaihi wasallam, sarta simbulan, dahil kataan arwah, ay nga mu'min, pagbulan mas matasubuhay. Nawaya yun, pagkalit ko sila kayo na, na may tayo ko, o may sablong at simulong ako, yung blana ko. Alam ko ako ng tagayunok kasi kahapon doon. Ako na inyong nawalupan sinunod din na kayo. Na biyayaon, dinampot ako nung ayak siya ipuhan ko. And sila po na, nainang namputag siya. Napaginang sinamputag siya, tayo maon siya pagkatayan na to. Isiyo ay nainang narapi kapawan, kita niyo. Sabab kita niyo kinagpuji, arang susan salam sa tagadiwa ito. Napangayon na ito na mga nagpo, mauling-uling, suway kita niyo magpahingat anak. Pahingat na ito, inanak na ito, so bawain, isang sila na bispol, ayaw tayo kurang yung pag-agamay sila. Sabab, ipiyayawang loong naman nakapangayon na sinagamay Islam, ako na yung loong naging pag-agamay. Aon biat awal ka Islam, aon biat sinagam Islam. May wahyan ko di bagus. Inawal ka Islam pati anong amo nakaawal na to. Kabuksak na tumalipasikan ang mating kapatubok-patubok ng siya ko. Ay biat sinagam Islam amo na in. Tingok pa na ikato, naginantitan niyo si kakay nangini nagsambayang nagpuhasan, nagjakat, nagpedra, nagsadat. Taasik kakainang dahil kayo mamaya pintay mo na ito mga nagtanong nagyayaon yan tunay na mong pagtangkutan niyo ang kamo magluho ibalik ko man ito inamon tumbal-tumbal yung naglapis ini na maglabayan dyan may pagkalimari pabawaan suway matangkos man ito pabalik ko man ito isa tayo na po Indian na ito ini magpahantiang pasal kanyo bukod Indian na ito ini long sadaka punta niyari kita nyo kano to nakal na magpagawa kita nyo sinsuara na to magpagnak kita nyo sintumot kapag pwede na to Rabbi awal kala sinagpusin ko Nabi Muhammad SAW awak paglaini ulangnya kali amai itu nililang masyarakat kasulangan kawal balaba karena mengenai penambah masyarakat awal kawal awal serta transaksi mga malaikat na kaunasip ko sa pinato harus bersalah dia Lumak kita ni orang imam masuk, kamu masuk, jawabnya bisa dilakukan kebutuhan. Jadi kamu dia kan jawasa sama imam nanti obat sucilan itu, berarti berarti bangsa. Alhamdulillah, panel kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wali masyarakat yang harus bisa dibuat ke status rakyat Indonesia nama pengabdian Sintekanyo Ibansi Kemudian ini haram semesta dan masyarakat Sintekanyo Raman Sekali Dari Abu
sama-sama kita nyuruh mau kita nyuruh kehadiran sekolah alamin mengajuk kita nyuruh junjung yang hanya dibanding kita nyuruh gaus satu mengajuk kita hidayat dan kawasan ya pangmayan murah-murahan kita nyuruh dia harap kasih Tuhan yang mulai itu iba dihilang kita nyuruh pikiran mereka iba dihilang kita nyuruh atau simpan usaha waktu aku binato mabuting tahun gaya memang kita mengkaputi. Nanya alhamdulillah. Tiapa nila mereka tu untuk mencinta mohon sininan natu ini. Nah sama-sama kita diusul berahi menawi. Bangsa upama ketimbang berahi kaum mamut. Pakai rasa kamunya. Betul sakaman dan kamu saja. Beriman kamu sini berbagi. Nah supaya kamu mamut mamut kamu pakai hinang natu mambarkan. Dan kamu malah jarang dilarang nahan kamu dilarang langsung suhun si tinggal ya kamu banyak dengan berat mengajuk kita nyuruh barakatkannya anu ibu kinaran aku sebenar kehadiran si bangga alamin ibu kinti pembawasan aku ibu kinti kusikat aku nah si yaud mengakai mamud karena kita nyusi patrona itu lalu nyunai lombok nyunasar nah ya sahabat mama murah-murahan dan aman kamu lu mau elo sih nama kamu nah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katam silaya wa qulina tuji ayukan asikamu menerai hubair dihilimi matunan maraya dengan kapu adab karena dengan udara tiba hidayat dengan kawasan kamu panjang kamu khusus kesehatan dia yang mengajuk kita di para jalan dan budaya karena kita syariat tarikat marifat iman Islam tauhid marifat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya aulia aula mempelajari dan maksudnya akan kamu berbuat bagaimana hidupnya tarikat antar sebuah masyarakat di wilayah di waktu ini pengurusnya atau ini atau bulan ini bulan April awal ampuh kabupaten Kasuwan ampunan ya siap Kasuwan Perkiraan kasih gizi perkawinan pikiran kepada Sayyidallah wa nahu la ilaha illallah wa ta'ala maksud Sayyidallah wa nahu la ilaha illallah wa ta'ala kasih mulai kakabani hati Allah atas hubungan bulan ahumad tasbih kandidat hati wa ta'ala Ribatullah wa salakati alaikum wa jama'a wa ta'ala masani masani atau Quran yakin masalah isa dan masalah agama dan Quran bismillah wa Kun fayakun kun kafir wa kun fayakun intan saya terima Allah ya kamu ibu lahi hadir hadir dinu kami kesung kesayang lepas kami yang kata sakit pulang dinu kami perkuat semangat perlu mengambil dari suara pertanyaan tiap-tiap waktu kami puji Muhammad panjang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Atubu ilaihi ila jami'il amrina bima yaqulu bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Al-barakatul hakamatul wa rahmatuhu wa barakatuh. ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وسريئتنا وسريئتكم إلى أموات المسلمين أجمعين وأن الله يغفر لنا إذا النبي سيدنا ونبينا وشفيعنا وجهودنا مولانا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير الكريم ولقد سبقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مولود الكريم شرف الألم من مسائل المغرب في البركات المسجد والذي بركاته إلا ربي الأول فلا بركة يستر قلوبنا بركته يرجونا إن شاء الله تعالى برحمتك المراحمين وسريعتنا وطريقتنا وحقيقتنا ومعرفتنا وجابلتنا وبسنتنا وقول متقول فتقينا وتوكلنا على الإيمان أمانة الصبر أمانة الهدى أمانة الهداية سيد الله فاتح لكم لكم ولكم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna ma unzila ilayka wa unzila ilayka bil ayati yu'minun. Ulaika ala qulubin min rabbihim wa ulaika hum ilahum ilahum wahidun la ilaha illa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa la yahtaji ila bi dinihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda ولا يؤوده حفظهما الذي سيولى ولا إله إلا هو الملائكة والروح قائما بالقسط والمجيد إن في هذه الدولة تنقض إلى مالك الموقظ فيما كنا مساكين وبالباطل متصور بكل كريم وتولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتولد الحي والميت وتولد الميت من الحي وتولد الميت من الحساب أستغفر لك مساء أن لا إله إلا La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggerakkan kepada mengayu kamu, mendoakan rezeki Tuhanku ya Allah ya Allah.
ugto. Napuaste. Napuaste, napuaste.
Alhamdulillah, nakalos na ng mundo sinusok. Mag-iawod pa ginay na kamo hindi mga bang sa Fatima. Magluho na yung kamo. Asong kumalik na dali para kuhan na. Mag-iawod, tinamon pagluho mga iyo ako kaniwa. Magsabag nga dyan kita niyo bukunin kalagayan na ito magtaas-taas, tingog sa taas. Sa asal na yan, sa magmataod kita niyo. Yung kalayan na mo magdungog magluho ang level bago pamakul nagpanaw level pagluho. Mag-urol-luho, pabok-pabok, huwag makajari, magpindaluho, panglimawon, pagpulan. Hangkaran po silo na tubatan. Kamuyan to ay pangayon mo kanyo sa mga kayo kita niyo imukap sendulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pag-iindahan nila kayo dito, ay tindahan. Diretso yung lubukan. Pag-iindahan
Hasim, Ibni Hasim. Ali Ustaz
bukan majima bukan lagu jadi masakan rumah itu asal mana itu apa sama anak sakit
Hey,
Ikaw mag-isa bisa magbalik. Sakitan na ka mo. Agad pa may ang iyasidlok pa ito makatidog. Pagibali-bali mata-mata The best
Ya Muhammad
ka muna, idol! Ibrahim
Wala may microphone. Mic dulan ba? Yan na. Ayan, tarwa. Nandiyan ko battery.